South Tuipui MNF candidate Dr.Thangtea'n hausakna punna chukumnga chungin chengnuai zaruk somthum pakwa ani thule damchung ei ka intuak nga to ti tongkam ahmang chuan an ril ruati na thu ZPM na thial thalai block te chuan an soi ZPM na thial thalai block shwai tu te hian vo in khan zo farun lungleng veng na thiala thu tharte dar tu te komin South Tuipui biala MNF candidate bial to MLA nilai Dr.Thangtea'n hausakna chungchang ba ka a department chan noi restricted tender manga na in pekle MLA fund man dan chungchang te an soya Dr.Thangtea'n chuan tun hnaya a campaign na a damchunga an chung ko ei a intuak nga to thule intuak belangai to lo thu a soinia soin chu chuan an ril ruati na thu an soya tunin khan puilawm tura Dr.Thangtea'n an affidavit a atarlan atangin a hausakna hlut zong chu chengnoi sangkhat zathum somkwa ani thule kumnga chunga hausakna punna chu chengnuai zaruk somthum pakwa ani thu an soya abial mi puire theizok te ma a damchung ei ka intuak nga to ti tongkam man lain engtika nge abial mi puite chuan damchung ei anin tuak nga ve ang ti chu an zawhna ani thu ZPM na thial thalai te chuan an soi ZPM na thial thalai block shwai tu te tarlan danin Dr.Thangtea'n department chan health department noya tender manga na pek chwa somni palizinga na som pasari chu restricted tender manga pek ni in chu zazela somsari point pariat paliani antia anbial to MLA chuan contractor man thiambi ka neem ni ti chu ngai tu atham takani ti an soya zamzo engineering ne na restricted tender mangin chengnuai sangthum zali somriat point panga pasari man hu na som pek ni in restricted tender mang vekin excel consultancy firm ne na chengnuai zanga somsari panga point panga pani man pek ani thule Zoram medical college noya nali chengnuai sangkhat zani somruk pathum point pariat pakhat te chu Dr.Thangtea'n adu sakzong restricted tender mang ve ka pek ani thu ZPM na thial thalai shwai tu te chuan an soya athu soya pianga covid awanga sumhar sat thu atlang awpui thin lain covid vek chhuan lamin restricted tender mangin adu sakzong contractor a volem ni tile heng restricted tender phena hian tunge omang ti chu han zawhna ani thu an soi ZPM na thial block thalai shwai tu te chuan an bial to MLA in MLA fund aman na te chungai tu tham tak ni an soi boka Chairman South Tuipui Development Committee mingin Mystery bungrua thirkhen tubo kunia dawlung le thildangte computer set kut call measuring tape randa le thildangte chu cheng noi somli pakwa singruk sangsari zali senga le ani thu soin heng bungrua te hi engtia the thange ani ti hriat an chak thu an soya South Tuipui Development Committee chu tu tenge an nia engi an thober ti chu an zawhna ani thu an soibok clear tu le ngai khatu zong te in zawain chibai ka buk chewa dung sangna sang ber ka hlan buk chewani ole kan ria thewangin dampa constituency by election lawom tur boruak asang chhozela kan ram rorel na sang bera dampa bial Iowa thutur khanna ani dona wangin dampa bial mi puite po an fim khur hle in riata alandan maya chuan hun masalama sumhanga ma ni vote lutak sal thom thin ang chi te mani za omna ral thom om nek thin boruak ang kha dampa bial mi puite hian an kalsanim ni o ti theiturin an boruak adairia I thung ni in alanga tin opposition lampo an boruak asang hle mai kan ram maso na tule kalphung dikjok dampa bial mi puiten an nei theina tur lampo wa ve puilem lovin an sarkar theina tur ani don phot chuan engma poisak nei lovin ZPM candidate pu vanal sailawa an beita chiam maya social media FB group lian takate WhatsApp group sanga tele mundang danga arin sandanang angin pusailo hi an beiron ani bera atun mahunte ami malnun alasak chenin rem lo po thu chuang lovin an selvak wak ani bera ani na taka chuan ka soithiam dan bera chuan setena man ruwa anin pe ani berin kashia pusailo hian an poi enge soyang o ti te ZPM candidate an yawanga a chethayang bera an beina chantura thil ati sual hi ke chuan ka hrelo reng ani politics battlefield hian candidate temi malnun phok chuak khopa in be kher angai na chan ka hremi alowa party sang ten an party mi le sa te atangin uluk takin mi mal du dananga kal lovin bial chung enko tura an ruat te ania chuwangin politics aniangin political line na in be mai tur ania tin lo lot wanga over taka mi kan be hian a be tu ten mani mong kan hlim mai zok alo ni thin chuwangin tu truma po hian politics aniangin political line takin
Thangtea'n alo experience to mangin kan ron soi mai ton ania alo diklawani chuan comment section lama te indu danang angin arim chandan ang angin inron chang mayanga chuti role ro chuan thubel chian dolo taka miwa be ngothi kan du hawlawa ngun taka kan ngai tuwa thurin tlak nia kan hriat te kan puang mai thin ani tin mimal takin tu ma kan holowa kan ram hian digna mu sila digna in rorel sila a hlok na po kan tu le fa te talin rontel vero se ti hi beisen sang tak nei chuin kan thlir rengani ti hi rorel tu te hian lo khe thar le mol teu ole tuna chuan assembly sessiona health minister Dr.Thangtea'n theilo zona te ti thu pui manga omte haras edler sin FB Mizoram politics a apo se hi kan ngai khadon ani tuna ilo ngai thang September ni sari atanga ni ko sang ni somni pakhat chunga legislative assembly session ne khan health department chantura MLA rang ten zona an siam somthum paruk izat chu health minister Dr. Thangtea'n a chang theilowa zona then khat health minister in a chan theilote lotar lang ila tinia hei hi adu chuan kumsang ni somni pakhat ni sari tanga ni kwa Mizoram legislative assembly session nei kha YouTube papo en let vek theiani thudi kan ile ani lo chu tapo hian in chian thei vio ome pakhatna ni khat January sang ni somni pakhat atanga ni somthum pakhat August sang ni somni pakhat chunga Falcon Referral Hospital mantur damdoile equipment leisat supplier ming company ming a red detail in minshil theyem ti ani pakhat na chu pahnina Mizoram dedicated COVID health center engzat nge om khoi hmuna tenge DCHC a thok tu omzat a detail in min pe theyem pathumna COVID-19 vaccine second dose la to zinga thi engzat nge om anzinga natna benvon nilawa thi engzat nge om a chan theilawa hi a hau khop maya district CHC a thok tu omzat te Mizoram dedicated COVID health center engzat nge om ti chan theilo ringot te tin COVID-19 vaccine second dose la to zinga thi engzat nge om ti angchi te natna benvon nilawa thi engzat nge om ti ringot po chan theilo chuan a department chan a hrechiang lo hle ti na ani hei hi zep thu cheng lowa hetianga thu holu tukpo a detail a chang theilo ni chuan a department chan a tholai khan a department chan hi a hne lo hle ti na ni hei hi chu document po fill fai taka om turania adu tan chuan a en let vek thenga a keulet vek theidon bokani palina kumsang ni sompariat December tanga restricted tendera na pek zong ena naming bina thoktu ming le address sina amount dina financial and physical achievement pangana ena Mizoram force engzat nge om khoya tenge tinia bina force damlo en kol engzat nge om parukna sarkar lai puin COVID emergency response and health system preparedness package adwan phase 1 from January 2020 to June 2020 chung khan Mizoram sarkar lai puya tangin sum engzat nge amu pasarina sarkar lai puin COVID emergency response and health system preparedness package adwan phase 1 from July 2020 to March sang ni somni pakhat chung khan Mizoram sarkar lai puya tangin sum engzat nge amu pariatna ena COVID-19 donatan central sarkar le mundanga tanga Mizoram sarkar poisa muzat bina engthilatan nge poisa man ani sina sensozat kimchang pakwana shipui COVID-19 donatan bik sarkarin sum engzat nge don khoi tangin nge ni hlom sang ni somni chu sang ni somni pakhat chu sang ni somni pani somna sang ni somni pakhat atanga sang ni somni pani chung hian COVID-19 shipui donan bungrua engtenge leyani amanzat nen minshil theyem som panina kum sang ni som pakwa tanga sang ni somni tanga sang ni somni pakhat chu sang ni somni pani chunga National Health Mission tanga sum huzat muhun manzat le man nate som pathumna shipui COVID-19 awangin Mizoram mi puiten har satna na satakan toka mi pui khosak har satna te chomdol na tur hian sarkarin policy emo ruaman na niyem sompalina kan sarkar hian COVID-19 shipui thothum na lo thleng thei turatan engangin nge ain puacha shileng thothum na chuan no pangten an tuan satura mithiam ten an soya hemitan hian sarkar hi engangin nge ain buat sai
kum som pariat noilam te hi hridan na pek an ni ve donem som pangana COVID-19 dona tan DMNR atanga sumlu zong le man na details Health Minister chhan theilo zawhna tam tak om hian Health and Family Welfare Department kalpunga zawhna tam tak asiama kum ni chung hripui kan do hnuah pawh sarkar hian hripui do turin ruah hmanna ani lo em ni hripui dona tana summan dana mipui hriat lo tur thil in thup tam tak awmem ni Health Department hi avalang tlang transparent lo ve mipui ayonga MLA te zawhna chhan lo hi azo tu MLA te za lo na nge mipui hriat vetana andu lo thup tum na zok hetiang zawhna chang theilo Health Minister hi Minister chaktak ahnatlin tak nia kan ngayem ole khati zong khania kumsang hi somni pakhat September ni sari tangani kwa assembly sesona Dr.Thangtea'n puthangtea'n mipui aywa MLA te zawhna achan theilo somthum paruk jinga sompanga chia rontalan ania adang somni pakhat te pawh hi eng zawhna nge niang o ti kha hriat zui zel cha kum khop mai zawhna kha han ngai thanon le ta ula ani na taitila po doctorate nei ngat ania puthangte hi khang ho zawhna em po chang theilo tu kha MNF hian anon the chuak chunia hi ka zot le du chewa COVID-19 dona tana central sarkar le mundanga changa poisa lo lut zat a hriat lo kan ringem puthangte hian COVID-19 dona tana central sarkar le mundanga changa poisa tan puina lo lut zat hi a hriat lo chuna mak ngotang ase achang lo ani zawhna hi star question le unstar question awm thina star question te chu house chunga chan ngei turania unstar question ero hi chu house chunga chan kher ngai lo ziaka chan mai tur ang chi te kha ani le ta mi puite ayowa zawhna siam tu MLA te zawhna somthum paruk zet han chan theilo ringot mai chu minister ni tlaka kan ngayem nge chang theilo turin puthangte ka hian hupzok heti hun la hian enga tinge heng sum local lo lut zat empo an chang theilo tlata hi ole hetila hian comment section muani hian aron commenta a comment na hi thubel chian dol lo ni chuan comment section a in lo chang don ania covid len laya lunglei mi puite mangang taka kanom laya RT-PCR aron da du lote lunglei chau ni lo champhai district lama da turpo khang te kha engwanga ZMC khan lo da vek nge ani ti te po tizela chuan rammona hian minister ni theitura siam tu lunglei mi pui covid awanga mangan na hmunom titlat tu hian achile kuang nimi alo dampa mi pui hi amanga hearing su tin rammona hian aron comment bok ani ole adot le chuan MNF khan COVID-19 kha chuan lam lian taka an nei nia hripu wangin development ati theilowa kan van duai lawani apoi lutuk anti zaya covid hripuileng sarkarin sumadon dan le CM relief fana chunlu zathi adi telin hetila hian anron da chuak lo maya a figure ang hian sailo mai ta ila han en wang ta ula number 1 chang number 8 thleng awma number 1 to 8 awma awa hian noi sangsari zakwa samruk pani singriat sangriat ani tichuan hetila hian omlea CM relief fund muzat hi mimal le koshan polsang sang te thokhom chief minister relief fund chu cheng noi sang ni zaruk somsari pakwa singriat zali somsari ani boka tichuan noi hian covid dona central changle CM relief fund don bel khom chu aron tia tikhan ahma mi le hnunga mi khan bel khoma awain cheng noi singkhat zaruk somli pani singruk sangriat zali somsari ani a theu neu lo hle ani hei RTI atanga zawhna channa ani karinga engpo chuni se arin omarin tlak tura kanga yani adu chuan in lo fin fia thei bokang heti zat hi Mizoram sarkar khan adong ania chuti kara kan van doi ani tia hripui chon lama Mizoram development tour ani nang tak an kaltir theilote COVID-19 hripui chon lama sumhar satna an soilain airport achima chumai baka contractor tam takte bilatan thuplain kamrulate zoram chanate bil chu available chetel tel khan atlang hal zat theibok chutiang chu thilom dan ani ole sumpuk chungchang hi tunai chu sei anasa media hian ula achiang maya ZPM in chutiang khatiang chuan an pu kan pu nematuk OMB tangin chutiang khatiang tite open market borrowing mo khangta changa an puk za chuti khati tite
MNF hian na sa takin chu tiang chuan ZPM hi poisa puk taman puwa chuwang chuan helai hian sarkar masa te kumsom thum don kumsom li don anin to del silo wangin tuna sarkar thar ZPM tan chuan puk lovin Mizoram en kolta se Mizoram hi kan tram don chu ni der maya chuwang chuan puk mi alo chuan om ngai na om lo ti chu mi pui ting chin chuan kan hrevek ome chuta chuan poisa puk ve ve MNF le ZPM te khaikhin na helai hian ron oma chu ngai thalokang poisa puk ve ve MNF puk le ZPM puk khaikhin ang o ron tia MNF hi pakhatna vaibel che sangtel an puk an rul mi alo vaibel che khat potam to telul nen vaibel che sangtel kha puk ania chu rul le tumna pom chuang lo ni chu panina thok tu lo ahuna an pe theilo sarkar na thok lo ahuna an pe theilo ti nani pathumna nuai zan ziak ral palina an ho tu pain ka unau te poisa ti in nuai zakwa pokwa akol bo mak pangana anemele te motor leina tur nuai som vel pek thin an ni sarkar motor an kol nual thin bok parukna contractor te bil pe theilowa bat sak an nga hle kamru la bilero an bangai mi lo thung pasarina mi puitana tangkai na omlo chakai fam le mau triak boi puinan vaibel se tam tak an mangral tu te ipte emachu apuar nge yang pariatna an pu te hosangna apung na sa hle an uwa karte ero an sarkar to prolin an har sangal chuan ZPMB ke hi pakhatna an puk venual to an rule zel panina thok tu lo ahuna an pe thei pathumna an ziak ral velo palina unau te poisa tia kol bawan nei velo pangana thok tu in dailo zol pui phuturin engemaw zat fer takin an lak bel to parukna kunma thokte thlai thar an lei sak thei pasarina CM special package mi engemaw zat in andong to pariatna healthcare system thatak max ti chuakin damlote inen kolna sarkarin atum sakzel pakwana MLA zong ten an bial mi puitan na tam zok an thotheinan MLA fan kum khata noi za sunga ni thin chu noi za nia antipung puk theu an vai nang lo ve MNF chuan aram an lo rok na satak zet ani hi ZPM party dang lambik na point ni khat lek khan soile ka duwa kan party chung ko kan in zil haw ngam hi afhan lutak emo executive group te hi ka en taima boka in ban ila po amin cholo to cher cheban ve tak te hi group a hi chon an in lim sek na sa thei ko pa chief minister pon dim chong lo minister pon dim chong lo ngeti hetia kan president to hi anti bor na hetiang hi avan nuam tak em ini rengang u in fak himan molowila in fuina in zil na lameroi chu i war rengang u chu tiang party chu kan ni ti hi zoram mi puite ma hian ka soi du ni party chu matang hian siam thatna kan thok renga ni ole kati zongkha tun chu matana video kan ti chu thei chu lo ni le mai sila thir tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama kan mudan le kan ngai dan te milo taran sak theu turin in khoina karon nge ne like comment share te tin mila subscribe lo poi milo subscribe theu turin in khoina karon ngen tak meu ani